Wow! Amandazi yacu yamaze gusha guys, ameze neza cyane. Murabona ukuntu asa? Ubu tugiye kurirya. Tugiye kuyarya, murabona araryoshe ndeba tuye. Hello guys, tubahaye ikaze nanone kuri channel yacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze mu gikoni cyacu. Uyu munsi nkuko twabibemereye tugiye kubatekera amandazi. Mwari mwadusabye ko dushobora kubatekera amandazi, amacapati twarayakoze, twakoze ikiganiro, twarabahaye link ya hama. Uyu munsi naho tugiye kubatekera amandazi. Abantu benshi badusabye ko tugomba kubatekera amandazi tukabigisha uburyo umuntu yakwikorera amandazi mu gihe yaba ari mu rugo. Uyu munsi rero ni karibu, tubahaye ikaze, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like kuri channel yacu. Hari rero indi channel ya Tabaro and Nadia, naho hari ibiganiro bijya bitambukaho mudashobora kubona kuri iyi channel, nabwo mushobora kugerayo mugakora subscribe, mugakora share, mugakora like. Hari ibintu byinshi mushobora kuhakunda, kandi ntimwibagirwe nanone kudukurikirana kuri channel. Murakoze, tubahaye ikaze. Tugiye kubereka rero ibintu tugiye gukoresha mu mandazi yacu. Hano turafise ifarine yacu tugiye gukoresha. Dukoresha ifarine imeze gutya. Hano turafise Royal baking powder, niyo tugiye gukoresha, nayo turayivanga mu mandazi yacu. Hano turafise amata, dukoresha aya mata ari mu bwoko bwa Ultramere, niyo dukoresha, ariko wowe wakoresha ayandi yose waba ufise, niyo wakoresha yo mu rugo. Hano turafise isukari, hano turafise n'umunyu, hano turaza gukoresha n'amavuta. Hano turafise akandi kantu dushira mu mandazi bakita umusemburo, gatuma igipondo cyacu kibyimba. Kubera ko tugiye gukora amandazi biraza kudufasha cyane ku buryo irindazi niyo wagakoze ari gato riza kusa nk'iribyimba. Hano rero dufite mantega, turashiramo mantega nanone. Abari Burundi cyangwa se mu Rwanda bayita breba. Ushobora kuyikoresha mu mukate, ukaba wayijya mu mukate ukayisiga. Hano rero nayo turaza kuyikoresha kuko iraza kudufasha cyane. Turafite kandi amagi nayo turakoresha. Amagi nayo ni meza mu mandazi kugira ngo amandazi yacu aze kuza aryoshye cyane. Rero mwabonye ibikoresho tugiye gukoresha. Hano turi kumwe na Pamela. Tugiye kuvanga rero ibintu byacu dukoresha amandazi. Hano ndafite umunyu, niwo ngiye guheraho. Ndakoresha duke cyane kubera ko amandazi yacu turashaka ko aza kuza asosa arimo isukari. Hano rero ndakoresha kunyu gake kugira ngo isukari yacu ize kubasha gufata neza. Hano naho ngiye gushiramo isukari. Ndashiramo ibiyiko, hano ngiye gukoresha ibiyiko 5 bivanye n'ifarine tugiye gukoresha. Hano ikindi kintu ndahita nshiramo amagi. Amagi rero ntabwo turi bukoreshe amagi yose dufite hano, ariko turakoreshamo amagi 3 yonyine. Hano rero tumaze gushiramo amagi yacu. Ikindi kintu rero ubu mpita nshiramo, ngiye gushiramo amata. Amata yacu turayapima, turakoresha akarahuri kamwe. Muri kubona amata yacu dukoresheje.
hano ikindi kintu mpita nshiramo, ndahita nshiramo wa musemburo kamwe twababwiye ngo gatuma amandazi yacu aza kubyimba. Niko kantu tugiye gushiramo nonaha. Nako turapima, turakoresha akayiko kamwe kubera ko dushaka ko amandazi yacu abyimba. Ikindi kintu rero tubibuhite dushiramo hano, turahita dushiramo ya mantega yacu, ya breba niyo tugiye gushiramo nonaha, kubera ko ivuye muri frigo ibigumara yaha akantu gato isa nk'iyikomeye. Ariko nabwo nta kibazo, turayikoreshaho nta kibazo. Turayikoresha muri ihangana, turi mu gikoni haba hari urusaku rwinshi. Hano rero turaje dukoreshe ya breba, niyo ndimo gukoresha, ivuye muri frigo isa nk'ikomeyeho gato, ariko turagerageza tugakuraho gake gake kugira ngo tubone iyo dushaka. Noneho turakoresha akayiko ka breba, muri kubona. Tumaze gushiramo breba rero, hano tugiye kuvanga bya bintu twashizemo isukari, amagi, bya bindi byose twashizemo, iyi breba, umunyu, byose turabivanga. Noneho ubwo tumaze kubivanga, ubwo turahita dushiramo ifarine yacu. Tugiye gushiramo ifarine yacu. Ubu rero tugiye gushiramo ifarine yacu. Dukoresheje ikiro cy'ifarine, ariko turafite n'iyindi turakoresha ikiro n'inusu. Turakoresha ikiro n'inusu kubera ko aya mandazi araza kuba aryoshye cyane, turakeneraho nayo turi burye. Dukoresheje rero ifarine yacu ikiro n'inusu, ariko hari akandi kantu nibagiye, amavuta turayakenera nayo. Amavuta, impamvu dukeneye amavuta rero ni kugira ngo iki gipondo cyacu kitaza kuza kidufata ku ntoki cyangwa se gifata ku ibase yacu turi gukoresha. Turashiramo utuvuta rero. Ubu ikindi kintu cya nyuma turi buhite dushiramo baking powder. Baking powder niyo ya nyuma tugiye gushiramo. Nayo nababwiye ko ibintu byose murabona ko twagiye dupima bivanye n'ifarine tugiye gukoresha, nayo turapima, turashiramo nayo akayiko kamwe ka baking powder. Hano rero tumaze kuvanga ibikoresho byacu, harabura yuko tubivanga neza neza kugira ngo bize kuza bimeze neza. Ubu rero turimo kuvanga, turafite n'amazi y'akazuyazi. None hari amazi turaza gushiramo kugira ngo iyi fu imere nk'ivamo, kugira ngo igipondo cyacu kize kiri kuri uko tubishaka, uko tubyifuza. Ubwo nitumara kuvanga turaza kubereka igipondo cyacu ukuntu kimeze. Muri kubona ko turiko turaponda igipondo cyacu, murabona aho kigeze. Murabona aho kigeze, tugiye kurangiza. Nagira ngo mbereke aho bigeze. Murabona ko Pamela ari kubikora neza cyane. Bisaba imbaraga no kwihangana, bisaba imbaraga cyane. Nta muntu ndayahako. Guys, na cameraman sindamuha pe. Nugukomeza guponda ku buryo igipondo cyacu gisha kikamera neza cyane.
kikamera neza no gukomeza guponda cyane cyane kuko igipondo kidahiye urasanga ya misemburo yose iri hejuru ku mandazi yawe ya sukari ntabwo ivangana neza ya mantega nababwiye ntabwo ivangana neza birasaba ko rero ibintu byose ubivanga ku buryo byose bivangana neza igipondo cyacu kiri hafi gusha kugira ngo rero umenye ko igipondo cyawe cyahiye nuko kitaba kigifata ku ibase kandi nawe ku ntoki kitaba kikigufataho murabona yo ku ibase yacu ntabwo kiri gufataho ariko ku ntoki ho kiracyafataho gake gake rero ubwo umenya ko cyahiye mu gihe kitagufata ku ntoki cyangwa se kigafata ku ibase nitumara kurangiza kugiponda turategerezaho nanone kugira ngo kimere nk'ikibyimba kubera ka kantu twashizemo cya gihe niko kari butume bibyimba ubu rero turategereza nk'iminota nk'icumi gusa kugira ngo igipondo cyacu kibyimbe kugira ngo twongere duhite tuzinga amandazi yacu dutangire guteka igipondo cyacu rero cyabyimbye hano tugiye gutangira gukata amandazi yacu kugira ngo dutangire duteke hano rero ntabwo ari byo uri kubikora ariko Pamela niwe ari kubikora niwe arimo kwiga hano rero arimo aramera nk'ukirambura kugira ngo abashe kuba yabona epeseri ntoya ashaka urakata ugakuraho turiya tuntu turengaho kugira ngo amandazi yacu aze kuza aringaniye ameze neza murabona ko yagiye abimenya amaze kubimenya arimo kubikora neza hano turakata gutya turakata duto kubera ko nta mandazi tugiye kwirira mu rugo murabona ko ugerageza kubikata kandi igipondo cyawe kigomba kuba kiri normale ari igipondo nyine kiringaniye tu mu kugira ngo nugikata bize kuba bimeze neza murabona ko amaze gukata arimo kugenda akata noneho uturindazi duto kugira ngo tubashe gutangira kotsa amandazi yacu muri kubona ko amandazi yacu ameze neza buribwa akase duto nitumara gushira mu mavuta ntabwo ari uko biri buze kungana riraza kubyimba cyane ntabwo riza gukomeza ringana gutya urabona rero amandazi ukuntu ameze urabona nababwiye ko amandazi ari buze kubyimbira mu mavuta murabona uko ameze yamaze kubyimba amandazi noneho hano turakomeza guhindukiza cyane kugira ngo amandazi yacu aze gusha araza guhinduka ahindura ibara kugira ngo tumenye ko amandazi yahiye amandazi yacu yamaze gusha guys ameze neza cyane murabona ukuntu asa ubu tugiye kurirya tugiye kuyarya murabona araryoshe ndeba tuye murabona uyu tujya araryoshe cyane guys umuntu ashaka kubyibuha aze tumuhaye amandazi guys aya mandazi nije nayakoze Nadia yantereranye mwabibonye so abagero ni capati twakoze gutaha n'ubu karibu tubabwire ko amandazi bayakora amandazi yacu ni ukuri araryoshe cyane ku bantu rero bifuza kumenya uko amandazi akogwa muze mukurikirane iki kiganiro cyose kuva tugitangiye kugeza kirangiye muri buze kubona ukuntu twagiye dukora amandazi n'abashaka kugira komande turahari kuduhamagara tubahe tubakorere ibintu bimeze neza cyane twibutsa n'abafise icifuzo cyo gukora cyo kwerekana ibyo bashoboye murashaka kutwandikira tukabaha ikiganiro mukatwigisha so guys
turabashimiye mwe mwadukurikiranye, mwebwe mudukunda buri munsi turabashimiye cyane, turabakunda. Mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora share, like and comment. Turabakunda cyane, naho utaha. Ciao ciao.